Ақшам серфіңіз қайырлы олсын, бүгін Қырым ижғалының 750 күні. Сон кәдесе вақаларының заман тақымы таныш етежек. Русияда бүгін Қырым ижғаліне бағышланған тәдбірлер өткеріле. Украина президенті Петр Порошенко бұл тәдбіріні көрмеміш ве масқаралықның ән yüksek дәрежесі оларақ қайт етті. Бұл ақта о Еврокомиссар Кристос Стилиандес или олған брифинг девамында білдірді. Я хотів би нагадати, що сьогодні є також друга річниця російської анексії Криму і пов'язаному з нею фестивалю цинізму і фальші на російських площах і на російському телебаченні. Це є яскрава демонстрація свідомого ігнорування Російською Федерацією норм міжнародного права і неготовність повернутися до цивілізованих норм поведінки в міжнародних відносинах. Ми також вдячні за політику невизнання анексії Криму і поділяємо ту глибоку стурбованість, про яку заявив Європейський Союз у зв'язку з брутальними порушеннями прав людини, зокрема кримських татар, і подальшою мілітаризацією Кримського півострова. Малюм олғаны кебе Русия президенті Владимир Путин ижғал етілген Қырымда болуна. Украина тыш ишлер назирлігі ве Украина үкіметі япқан әрекетіне кескін итиразыны білдіре. Қырым Украинаның айрылмас қысымы. Бұны Бірлешкен Миллетлер Тешкилаты янындаки Америка Қошма Штатларының даими темсилчisi Саманта Пауэр Украина бірдемлігіне бағышланылған төгерек маса девамында білдірді. Қатырлатмақ керек ки 2 ел евелісі Бірлешкен Миллетлер Тешкилатының баш ассамблеясы Украинаның территориаль бірдемлігінен бағлы мақсус резолюция қабыл еткен еді. Бұнен берабер Қырым ижғаліні Франкистан, Алмания, Авропа бірлігі, Азербайджан, Гурджистан ве Молдованың Бірлешкен Миллетлер Тешкилатының даими темсилчилері тақбих еттілер. Украина Қырым татар халқының етекчісі Мустафа Джемили ве тыш ишлер назирінің мавины Сергей Кислица темсилеті. Бүгін Қырым татар халқының ишлері бойынша Украина президентінің векелі Бірлешкен Миллетлер Тешкилатының қавсызлық шура топлашуында чықышта болынды. Все усилия мы будем говорить о том, что должны быть направлены на то, чтобы освободить оккупацию, сохранить территориальную целостность Украины. И в этом плане, коль скоро мы не говорим о военном решении вопроса, то это усиление санкций. Мы будем говорить об усилении санкций, специальных санкций в связи с запрещением деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Авропа парламент депутатлары Қырымда Меджлисінің ясақ етілмесі бойынша өткерілген махкемелерге көз етежелеріні йолламаға теклиф етелер. Украинская правда интернет нешірінің баш муарері Севгиль Мусаева Боровик Авропа шурасының тыш сиясеті ве қавсызлығы бойынша юқары комиссары Магириниге Авропа депутатларының мұражатыны дәрч етті. Мұражатта олар инсан ақлары бойынша Халқара Федерация ве дегер уху хорыжыларының фікіріне қол тұталар. Yani егерде Меджлис экстремистик тешкилят оларақ танылса, бұл оның ішінде иштирак еткен ве оның тарафдарлары олған Қырым татарларының тақып етілмесіне кетіре білежек. Бұл мұражатқа Авропа парламентінің 31 депутаты қол тұтты. Авропа бірлігінің лидерлері Брюссельде 2 күн девам еткен саммитте топлаштылар. Саммитте олар Түркия или миграция бойынша анлашма тізмек ниетінделер. Қачақлардың әрекеті тоқтатылмасы үшін Анкара Авропа бірлігінден қошма 3 миллиард евро июль айындан өз ватандашлары үшін визасыз режиміні ве Авропа шурасына қошылмасы үшін музакерелер кечірілмесінің тезлештіруіні талап ете. Отношения Турции с Евросоюзом и будущее членство нашей страны в ЕС очень важны не только для ЕС и Турции, но и для всех международных дел. Мы продолжаем работать здесь, в Брюсселе, как и на предыдущих встречах в верхах, над гуманитарной проблемой. Для нас, для Турции, вопрос беженцев – это не предмет торга, а вопрос ценностей, гуманитарных ценностей, а также европейских ценностей.
Türkiye cemaatçılığı Çanakkale Savaşı'nın 101 yılını kayıt etti. Geçkin asırının en mühim ve gayet büyük tarihi emniyetke malik olgan İstanbul ve Çanakkale boğazlarında olup geçken kanlı çarpışmalar Türkiye'nin istikbalini belgiledi. Malum olganı gibi bu savaşta birçok memleketlerle beraber askerlik vazifesini becergen cesur ve fedakar kahramanlar arasında Kırım Tatarlar da var idi. Bu günleri Türkiye'de ötkerilgen matem tedbirleri çerçevesinde mezarlarını ziyaret edip kahramanlarının ruhlarına dualar okuldu. Bugün Kırım'ın işgalci hakimiyeti Akşehir rayonundaki Novoselovskaya köyünde mahkeme toplaşuvunu geçiriyor. Kabatlık olarak yerli cemaatçı İbrahim Abdülkerimov mesuliyetlikке çağrıla. Onu yerli köy şurasının reisini ahiretlevinde kabatlaylar. Ona ceza olarak 40 bin rublege yakın para tölemesini ya da 3-60 saat mahsus çalışıv cezası belgileyebilir. Kırım'da Rişat Ametov'nun ruhuna dua okıldı. Bugün Kırım işgalinin birinci kurbanının ölümünden 2 yıl geçti. Bu münasebet ile Ahmezcit'nin merkezi kibir cemiyesinde Rişat Ametov'un hatırasına dua okıldı. Onun ailesini Kırım Tatar Milli Hareketi'nin veteranları ve meclis azaları ziyaret ettiler. Belli olğanı gibi Rişat Ametov 2014 senesi Mart 3 günü Ahmezcit'teki Kırım Nazirler Şurası'nın yanında narazılık bildirdi. Aynı şu konu onu tutup esirge aldılar. Mart'ın 15'inde ise onu cesedi birçok kınav izleri ile Karasuv Bazar rayonu Ortalan köyünün civarında tapılgan edi. Rişat Ametov'un ömür arkadaşı ve 3 balası kaldı. Onun katili ise bugünkü günge kadar tapılmadı. Rişat Ametov ölümden sonra Ukrayna halk kahramanı oldu. Kırım'da daire patlavından sebep bir insan elak oldu. Akşam Ahmezcit'nin Agrarna kasabasında 5 katlı evde patlav yüz verdi. Patlav neticesinde birinci kattaki daire viran oldu. Daire sahibi elak oldu, birkaç insan kazalandı. Politsiya bergen malumatlarga göre patlav zidiyet sebebinden yüz verdi. 2 erkek şarap içken vakitte davalaştı. Onlardan birisi evge kaytkanda aşkhanede gazını açık kaldırgan. Neticede dairede patlav ve yangın yüz verdi. Patlavdan son çok katlı ev sakinleri tahliye etildi. Şimdi evinin 60 dairelerinde gaz söndürüldü. Minyayla Rusiyanın maskarılığı. Ahyarda Kırım işgaline bağışlanған bayram yürüyüşü devamında yerli kadın hakimiyet binası yanına bir ozu olup piketine çıktı. Elinde o plakat tutaydı. Anda ise Minyayla Ahyar'ın gubernatörü olarak tayinlevi bu büyük hatta ve Ahyar'ın ve Rusiyanın maskaralığıdır ki bir şiarlar yazılgan edi. Существует и масса проблем. Например, количество чиновников, которое очень сильно возросло, и, соответственно, и давление на бизнес, которое выросло в связи с их количеством. Потом достаточно неумелые действия исполнительной власти. Kırım sakinleri Ukrayna Ali Okuf yurtlarında bedava okuyabilecekler. Ukrayna Yukarı Şurası Ukrayna kanunun vaxtınca işgal etilgen teritoriyalarda insanların ve serbestlikinin teminlemesi hakkında 7. maddesine denişmeler kirsetti. Kanunga göre Kırım sakinleri ve işgal etilgen diğer teritoriyalarının sakinleri devlet büdjetinin hesabından tahsil alabilecekler. Bununla beraber okuf müddetine yatakhanelerde bedava yerler ayrılacak. Ukrayna medeniyet cemaatçılığı belli rejissör, hukukucu, yazıcı ve tiyatr erbabı Ukrayna Radası'nın 1-4. çağrılarının deputatı Les Tanyuk 78 yaşında vefat etti. Milli Meclis ve ATR televizyon kanalı Kırım Tatar cemaatçılığı adından merhumun ailesi ve yakınlarına terin taziyelerini bildiriyor.
Федерация вилаятының сабық полиция yol başçısı devlet hainliginde şekлене. Ахяр Сакинны Антон Швецовны devlet hainliginde şeklеп, ona karşı cinayi iş açtılar. Bunu Ukrayna Xavfsızlık Hizmetinin matbuat katibi Елена Гитлянская bildirdi. Nevin Ukrayna Xavfsızlık Hizmeti Rusiyadan Rusiyaga kaçmağa tırışkan Швецовны yakaladı. Gitlyanskaya'nın malumatına göre sabıq memurni separatizm alakası olğanında teşkireler. Fevral sonunda içtimai ağ kullanıcıları Anton Şevtsov 2014 senesi işgal etilgen Axyarda 9. Mayıs paradında iştirak etkenini tasdiqlagan video yerleştirdiler. Він знаходився в окупованому Криму, там намагався влаштуватись на роботу. Коли не вийшло, приїхав сюди, потім знов звільнився, потім знов там. Це є все його біографії. Тобто він їздив туди-сюди. І я вважаю, що як людина, яка... люди, які не зрадили Україну, вони виїхали на початку березня. А ви ж знаєте, його сім'я досі знаходиться в окупованому Криму. Тому про яку безпеку області можна говорити, якщо в людини вся сім'я практично є заручна. Я вважаю, що такі люди не можуть відповідати за безпеку області, і вони мають допуск до державної таємниці. Те, що він намагався втекти, це ще раз свідчить, що йому, напевно, є що приховувати. У нього було виявлено авіаквиток на рейс з Мінська до Москви. Наразі нашими слідчими проводяться відповідні процесуальні дії. І зареєстровано кримінальне провадження за статтею 111 «Державна зрада». Але наші слідчі не виключають, що дії Шевцова будуть додатково кваліфіковуватися чи перекваліфіковуватися відповідно до тієї доказової бази, яка буде нами зібрана в рамках цього розслідування. Bu noktada programmаны yekünleyimiz, sizge eğir atlıq günler tileyimiz. Sağlıqnen qalınız.